جواميرين تقصير نكرينا رب العالمين آري كاريا وانجي بكا أو رب العالمين بالناجعين وبوافقين ودوايل وانو قهدارا بكا از عقيد إبراهيم سلوك هيفا صور كانتونا جزيرة ام سلافة جبو هيفا صورة كردستانيين وسباسيوات كنجبو آريكاريا ملتي روجافا وخبات وكدواناك كو جبو ملتي روجافا كرن كو اف خبات بو سبب كو اف امبارغو سر ملتي ما بيش كاندن Mart 1993 yılında kurulan Heyvasora Kürdistanı, kuruluşunun 22. yıl dönümünde Kürdistanlı tüm fakir ve muhtaç insanların umudu oldu. Heyvasor, kurulduğu günden beri sınırlı imkanlarına rağmen Kürdistan'ın her tarafındaki muhtaç insanlara yardım elini uzattı. 2012 yılında Kürdistan'ın Rojava bölgesindeki Kürt halkına karşı saldırıların artması üzerine Heyvasor tüm imkanlarını bu bölgedeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı. Heyvasor özellikle 2014 yılında Rojava halklarının ve Şengallilerin yardım çağrılarına cevap olmak için çok önemli ve değerli çalışmalara imza attı. سري سي صالة سوريا بجديد روشك خراب وآلوزة ودجوار درباز به لروشا روجافا جدابو جبر قلي روجافا ببجريا قلي كردستاني لهمو جياني لأوروبا لدولة اسكندنافي جفي شورا شيرا جفي قليرا كاريبو نو نرتيا خبكا نو نرتيا شورا شا خبكا افسري دو صالة قلي مي كردستاني لأوروبا لألمانيا لدولة اسكندنافي بشجريك برمزن جمركريا جهمو آلي ده جالي تندرستي ده جالي خوارني ده جالي ما كونا ده جالي جهمو بشي جيانيد آلي كاريامتك وكيف هيفا صورة كردستاني قال لي مي كردستاني إيرو باوريك مزنداني أم سباسيا هيفا صورة كردستاني كان باسي جي ريز وحرمتي جي تقديري أفكاري دفان دو صالة أم كارم بيجن قال لك بارو كار جمركر قال لك بار سر روج عفارة اشتي سر برابري روج عفارة اشتي سر كوشبري روج عفارة اشتي 2014 Haziran ayının başlarında DAEŞ örgütü Kobani çevresindeki Rakka, Cerablus, Münbiç ve Tel Abyad gibi yerleri işgal ettikten sonra binlerce üyesiyle Kobani'ye saldırdı. DAEŞ örgütü bunlarla sınırlı kalmayarak 3 Ağustos'ta Ezidi Kürtlere yönelik soykırıma başladı. O gün binlerce DAEŞ üyesi önce Şengal bölgesinin çevresindeki köylere ve daha sonra Şengal bölgesine saldırdı. Henüz tam olarak gerçek sonuçları tespit edilemeyen bu saldırıda DAEŞ çetesi Şengal kentini ve çevresindeki bölgeyi işgal ederek Ezdi halkından yüzlercesini öldürdü, binlerce kadını kaçırdı ve Ezdi halkının evlerini talan etti. Bununla birlikte on binlerce Ezdi Kürt'ü evlerini terk etmeye zorunda kalarak Güney Kürdistan'a ve Rojava'ya gitti ve mülteci kamplarında kalmaya başladılar. Daha bu insanlık dışı saldırının üzerinden bir ay geçmeden DAEŞ çetesi binlerce üyesi Musul'da ele geçirdikleri ağır silahlarla tekrar Kobani kantonuna yöneldiler. 15 Eylül'de Kobani çevresindeki köy ve bölgelere 3 taraftan ağır bir saldırı başlattılar. Bu barbarca saldırılar karşısında 150 binden fazla Kobanili çaresiz kalarak evlerini ve mülklerini terk edip Kuzey Kürdistan'daki sınır bölgesine göç ettiler ve ağır yaşam şartları altında yaşamaya başladılar. Kobanili halkın evlerinin büyük bir bölümü de ağır silahlarla yapılan bu saldırılarda yıkıldı. Heyvasora Kürdistanı bu kötü ve tarifsiz durum karşısında hem Kobani'ye hem de Şengal'e yönelik çok önemli yardım çalışmaları yürüttü. امزانن ایرو هیواسورا کردستانی
بپشگریا گلی می کردستانی لأوروبا و الاسكندنافيا لدولتي اسكندنافيا الهمو دنیای ایرو کارک پرمزن برخدانک پرمزن کر جی پشگریا برخدانا کوبانیره جهر عالی ده عالی تندرستی ده عالی ده خوارنه ده عالی چکا ده هر عالی ده گیا تا بشگریا وید سر میلیون دلار یورو در باز کر اوه جی ریز و احترامه اوه گاوک دیروکیه هی واسورا کردستانی ره وش گله می کردستانی ره دیروکا شورش روجافات هاد نویساندن ...3 Ağustos'ta Ezdi Kürtlerin diyarı Şengal'in DAEŞ çetesi tarafından işgal edilmesiyle on binlerce Ezdi göç etmek zorunda kaldı. Heyvasora Kürdistan'e Şengal halkı için 11 Ağustos'ta acil yardım kampanyası başlattı. Kampanya sonucunda Ezdi halkının yerleştiği Rojava'daki Nevroz kampına 200.000 euro değerinde çadır, 250 ton şeker, su termosları, kadın erkek kıyafetleri, çocuk ve kadın ihtiyaçları gönderildi. وەکی دنجی دەدەما بگەرێن شنگالێدا دەستپێکێ وەک ئاریکاریکە لەزگین 200,000 ئۆرۆ غراج مەرەشیاندن ئەف غراجی وسانە ئەم بێژن 5 تۆن شەکر 5 تۆن برنج 2 تۆن چا نیزی 10,000 متر قماش نیزی 20,000 چەکن ژنا وەکی دنجی ژ بۆ قامپێ 5,000 ئۆرۆی دیژی ئەواژی شیان بوو وەک ئاریکاری ژوارە ئەمە نیزی چەند ڕۆژامە خواردنا قامپێدا سبە هەنیرۆ ئێوار وەکی دنجی مەجەژنە قوربانێ دە ژوارەژی ڤی بۆهای مە ژوارە قوربانی شیاندن ژملێ دیڤە گەرەک ئاریکاریش بوو ئەستانکدارە شیاندن یعنی ئەم بێژن ئالاوێن گرێدای ئەستانکدارە وەک کورسیە ئاسانگدار بواناکێ پێویست وەک کۆپالا وەک ئاریکاریە ئەمبێژن دەرمانژی ئەوایژی شیاندن. Kuzey Kürdistan'a göç eden Ezdiler için 700 adet aile çadırı ve Şırnak, Ahmet, Merdin ve Riha'daki kampların inşa ihtiyaçları giderildi. دوشكش مرة هنارينا نفينش مرة هنارينا ملابسش مرة هناريا خوارنش مرة هناريا جواميرين تقصير نكرينا رب العالمين آري كاريا وانجي بكا أو رب العالمين بنا جعين وبوافقين ودوايل وانو قهدارا بكا çadır ke şavaraniye هاي باسو spas ونجواميرين وتقصير نكريا هاي باسو تقصير نكريا نفينا ملابس خوارني مراسة همو تشت spas وبوافقيني خدا كان جوان هك بتوكل ما همون مريبو خدا هم تامون مريبو رب العالمين وبسر بيخي وبستريني هاي فاستور جمالة تفسير لك خوارن دانا ما جديد دانا ما شادر دانا ما خدا مش زحمة دراني از کوا دیرک اندام تفکر دموکراتیک آزاد آیزدیا تفدا و در رهبری کمپان روز دان جه خود گرن جبوی سازی کوجمر آریکاری کردن گلکی سپاسیا خوش وارد ندیار کردن تایبتی هیواسورا کردستانی کیف خوشن کو افتشته نه ایرو کو بنا دسته کی مزنج بو گلمه ازیدی تو جمرات قدمه نش بو گلمه براستیجی محتاج ویتشته کو همو کس خودی لبرکوی لب تایبتی اف سازی کو هاتنا جمر گلک تشت آنینا اما انا سپاسی خود ندیار کردن سرناوی قامپه جوانا گلک چادر 300 چادر زیادتر جمر آینه تسلیمی قامپه کردن ایرو گلمه جیتی ویا داری تر و کیتر آریکاری مادی آنینه همش بو ویده همش بو چای شنگاله زیاده 20 kamyon خوارن و مواد برنا çay şingale. Heyvasora Kürdistan'e 8 Eylül'ce Almanya'dan 10 kamyon dolusu yardımı Nevroz kampındaki Şengallilere gönderdi. Navim Peldaya aji endam mekire ve biriya kampa Nevroz'un. Vake revebiri yani tişte ko peviste ko Heyvasora Kürdistan'e
yani ani teslim ki ragihan ji bo jî em spas dikin ev 2 salên alîkarî ji bo weke heyva Sora Kurdistanê dide kantona Cizîrê weke herî dawî jî ev meheke weke Kobanî Efrînê diva aliya de alîkarî dide vaciya de jî li gorî pêdiviyê ku pêwîst dibe bi qasî qeweta xwe alîkarî dide û ji bo kampa Newrozê jî weke dema ew qirkirina ser Şengalê hate meşandin ji hingî ve jî gorî qeweta xwe alîkarî dide vê kampê penaberê kampa Newroz di mijarê pêwîstiyên zaroka de ê jina de ê giştî de weke xwarin weke cilxwekirin û weke tenduristî di van mijar de li gorî qeweta xwe alîkarî da ji bo jî em spas dikin lê benê ev jî nebese têrî nake. Ez Diktor Ehmed Şexmûs endamê heyva Sora Kurd a bajarê Dêrikê me û yek ji endamê rêveberiya kampa Newrozim. Em jî wek heyva Sora Kurd li vê de em spasiya heyva Sora Kurdistanê dikin ku ji roja destpêkê de û heta niha alîkarî ji me qut nekirine. Çi dwarê tenduristiyê de, çi dwarê aborî de, çi tiştê hatî ser milê heyva Sora Kurdistanê ji me re pêşkêş kiriye. Em dikarin berî niha behsa we ambulansê ku ji me re şandîn, ev dermanê ku gelek cara birêya Bakurê digê destê me, ev hemî jî dibêne tiştekî gelekî barkêş ji aliyê heyva Sora Kurdistanê. û îro jî wek niha me gelek tiştê baş ji dest heyva Sora Kurdistanê me wergirt, weke erzaqan e, weke dermanan e, wek em zanin ev alîkariya hinê bêhtir ji bo xelkê me Şingalê bû. Şandeka gelek mezin şandin, gelek ji wê şandê, ji wê alîkariyê miletê me Şingalê, hindirê Şingalê de hat belavkirin û şandek jê hate kampa me Newrozê. Ev tiştê ku me ji dest wa girtîn tiştê gelek baş bûn û gelek barkêş bûn. Di cîna de kampanya Newroz de bûyera Şingalê de karek pir giran, karek pir mezin kir ji alî teqdîma wê ji alî alîkariya ji alî ambulansa de siyarê es'afê de ji alî turê xwarinê çeka ji kampanya Newrozê de Şingalê re ser 13-14 tir merçan di wê bûyerê di wê demê de. Ekim tarihinde Kurban Bayramı vesilesiyle insani yardım kurumu olan Heyva Sora Kürdistanê ve Kürdistan İslam Topluluğu CİK 160.000 euro değerinde kurban Cizire kantonunda ve Nevroz kampında halka dağıtıldı. Gidin ji bo cejna Qurbanê ev bû 2 sala Heyva Sora Kurdistanê ji bo Qurbanê alîkariya dişiyênê ana Qurbana Abihurî de cejna Qurbanê Abihurî de 106,000 euro ji me re şiyandin ewana me pê nîzî 1000 serîpas kirî li kantona Cizîrê tev de hate belavkirin feqîran mihtaca kesê penaber kesê Şingalî ew nagê hate belavkirin. Em wek herêma kuçerata em spasiya heyva Sora Kurdistanê dikin. Ev alîkariya me re pêşkêş kirî ji herêma kuçerata ra goşt e ji bo malbatê me yê feqîr em ê ji wara bibin ji bo Eîda Qurbanê. Spasiya we dikin ser heyva Sor vê xizmetaş me re kiriye xwaniş me re anî û em zanin çiqa milatê vedê xewciyê niha serserê min ser çavên. Em jî spasiya heyva Sora Kurdistanê dikin ku îro vê alîkariyanê ve qurbaniyên ayna kampa Newroz em gelekî kêfxweşin xêratê ku vê rengî miletê me dikin. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتشكر الحارة والفقراء جميعا يشكروا الهلال الأحمر على توزيعهم المعينات لهم. وازگرکی رادیما شیوا سور کردستان المانیا اوانجی هاری کاری کا باش اشملت مرکریا اشخلک شنگاری را اش کمپان نوروز را حتی نهان که تهلوری وارد مزن ارزاق نارتنا جوا شنگاری و جل اشکال میرا پیر جناره نارتنا ویدره و پیلاف نارتنا ویدره و خارم نارتنا ویدره
او چوا چوا شنگالی حتی نه دهلوری اجبابی هیوا سورا کردستان المانیا کشتن جیا شنگالی و ایروجی هاتنا ویدره هاری کاری کرنا اجبار عیدا قربان عیدا مزل زانه ملت ما همی اخشیرا و مهاجرا جنای قربانا بکجن و خیرا عیده چه بکان جامع بیت برع بونا و امی خیرا عیده اشباح خودینا وان آله دیجی از گلک ارادی ما اشوان ایرو وقت اش المانیا هیوا سورا کردستان المانیا هم ایزدیش بیر نکرین و خاطی کمپان نوروز و مساعده ایزدیش مکری خلق شنگاری و مساعده ایزدیش جوا شنگاری کری دهلوری این هاتین سری جوا شنگاری جوان ایزدیار را مارا 1000 جاری آوا Heyvasora Kürdistan'e 19 Ekim'de içi ilaç dolu 8 ambulans ve 3 kamyon giyecek, ayakkabı, sakat arabalarını Rojava'ya gönderdi ve Heyvasora Kurt kurumuna teslim etti. Heyvasora Kurdistan'ı alîkariya ku bimere kirî destpêkê bijmilê derman ve yani ev nîzî 2 salaya nîzî 200 ton derman ji me re şiyandiye ev dermana li milet hata belavkirin kesê feqîr kesê astengidar kesê penaber yani ew derman gorme nîzî gihîştiye nîzî 300,000 kes hetanî anam diştaqilin ji bilî wê gelek alav ji bo xesta ji me re şiyandin em bêjin ji milê cîraha ve ji milê teknîkê müsteşfa ewana bixwe jî sê xiste ji me re amade kirin yek jê müsteşfa roja serêkanî ew alavê nake û teklîfayê nake giştî ser milê Heyvasora Kurdistanê ewa girt ser xwe wekî din jî xista Kubanê ew jî wa ji me re amade kir wa hazir kir bi alavê wê bi dermanê wê wekî din jî müsteşfa Afrîn li Efrînê اوانا جی هیواسورا کردستانی علاوه و درمانی همی تشتیناکی آواز مرشیاند هندوری 2 سالادا نیزی 55 امبولانس درباسی روجاوا کردن القانتون کوبانی و جزیره و عفرینه وکی دنجی نیزی نه براده اجبو درمانا او جی عربنا آواز جمرا درباس کردن وکی دنجی ترکو ام آلیکاریه پی بلافت کن آواز ترک شماره درباس کر و داویجی 8 امبولانس شماره درباس کردن و سیتر جلد شماره آنین اواجی هیواسورا کردستانه و آلیکاریا سازیا جواگا اسلامی آکردی اوانا شماره شیاند. Heyvasora Kürdistan'e 31 Ekim'de 100.000 euro değerinde hazır yiyeceği Kobani'de kalan sivillere gönderdi. Gele roja, benavda gele rojava, benavda penabere kuhati bakur, em Heyvasora Kurdistani gelek spas dikin. Vaya 2 sal me di çembere dijminda gele Kurd dima, her çar haliye Kurdistanê her çar haliye Kobanê di çembera çete Daeş da bûn. Li hemanî Heyvasora Kurdî em bi tenê nehiştin. Çi ji pêdiviyê jiyanî, çi ji halî çadiran da, ji halî derman da, ji halî melzemê tibbî da, em ambulansan da ev gelek tişt ji me re şandin, em bi navê Rojava em gelekî wana spas dikin û ez dibêjim bira ewna pir rehet bin, tiştê ku ewna dişînin, çi ji halî çadiran da, çi ji halî xwarinê da, çi ji halî derman da, ew tiştane digine ciyê xwe. هيبة خوي صورة قالك حمو بيش وان سباس تكن شكو مساعدة وان شمرة حمو قالك كرد جن لا مساعدة وان شكو مش قال لي مرة تجاري كرد كي دستي خونك دستي هبدا ام بيش جنو كذا ام جوان قالك كي بدن مساعدة كوش مرة كريج صاروا كي مرة شي وش شاطري مرة شي وش جني مرة شي وش مازال مرة شي ام قالك كي وان سباس تكن ام مين مش وانا شي. Olağanüstü durumlar için Cizire kantonunda Heyvasora Kurt yardımıyla acil yardım deposu hazırlandı. İlk adım olarak Heyvasora Kürdistan'e bu depoya 300 adet aile çadırı gönderdi.
Niseb'in sınır kapısından geçirilen çadırlar Heyvasora Kurd'a teslim edici. ام بذێ بوونێ دیساجی بێژن هەموو هێزن سیاسی ئالیکار پشگیریاوان ئالیکار و پشگیریا vê شوەرشێتکن ئەم سپاسیاوێتکن هەموو هێزن ئۆلی بە هەموو فکرێخوا بە هەموو بەشێخوا جێ رێز و احتیرامێن مەسیحی بن ئیسلامی بن یەزیدی بن ئەم جوار دبێژن شۆرش بەردەوامە بەرخوادان بەردەوامە ئەم بەهێڤینن ئەم جوان دخوازن ئەو ژی تەڤلی بەردەوامیاوان divê şoreşê de berdewam bike berdewamiyawan dewam bike ke ew nerînê wan nerînî netewînin Kurdistanînin neheremînin em spasiya heyvasora Kurdî dikin. Doktor Ciwan Mustafa berpirsiyarê nexweşxaneya Roj Bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistan hemî ciyê dinyayê de hemî rewşên xirab de li ku derê dibê bira bibe dema got başûrê Efrîqiya da di Asya da cîkî were xira dibû bajaran wêre wêran dibû rewşek tenduristî giran çê dibû yekser xaça sora navnetewî derbasî wê herêmê dibû û imkaniyetê xwe tev de dixide xizmeta wî miletî de lê mixabin ev zêdetirî 2 sal û nîv 3 sala miletê me vê êşê dikişînê vê zor û zehmetê dikişînê me tiştek navê wê xaça sor me ser xaka xwe nedîtiye me dina miletê xwe de nedîtiye سازین هەبوون سازیەک وەک هەیڤا سۆرا کوردستانی بە هەمی ئیمکانیاتên xwe ji rojên destpêk heya îro jî imkaniyata ji me re pêşkirî dermana ji me dişînê rast astengî hene cara ji me dişînê nagême netîca bîrokratiya navnetewî dewletên hene nahêzin evaya derbasî ceme bibe rêyên gerekî zor zehmet re tê lê cardî jî li gor imkaniyatê wê neke li gor tişê got em ji hêvî dikin imkaniyetên derfadên cara derbasî ceme dibên û dikîn destê me ji wan derman hene alavên tenduristî hene çend cara jî wek kesayetên textor jî hatin diriya heyva sora Kurdistanê re evaya jî em diriya vê reportajê spasiya hemî kesên got alîkarî dane miletê Rojavayê Kurdistan. Hemîda Ferman rêveberiya Munezzema Rojava em ji bo heyva sora Kurdistanî em spasiya wan dikin ji ber divê şert û mercê giran de êgo xwedî li Rojava derket ew bûn gelek alîkarî bi Rojava kirin destpêkê gon ji me rişandin ew konê gonha me li qempa Newroz daniyê gonê wan sêsit gon ji me rişandin me destpêkê de ew danîn دور yani anha divê çikê de jî mer şekir şandin birin şandin alîkarî gelek mer kirin cil şandin yani alîkariya wan ji a her kesî bêtir bû li Munezzemeyê xwedî derketin li Rojava xwedî derketin em spasiya wan dikin û em ji wan dibêjin saeta we xweş û heta niha jî kê ew alîkariyê mer dikin آنها حاضریه وان هنن آریکاریه گلکی مرد کن و هنجی مرد شینن و ام هیوی دکن هر کس ایگو از همبر حسنم هفسروکی رخصنا روجاوا آلیکاری پیشخصنی رخصتنک سویل جواگیه سربخویه کاری مش دستپیک دم رواییه آلیکاریا خلک پنابره و خلک خزانی فقیره بلی آیا کمین بو آگ بانگوازیا ما گهدار کر و خدیل ما درکت او هیوا سورا کردستانی بو هیوا سورا کردستانی بمر بو آلیکار زیده جارکه آلیکاریا ارزاقا کر آلیکاری ببطانیا بمر کر آلیکاری باسفنجا کر آلیکاری بدرمان بعلاج بتشتی تندرستی کر آلیکاری بتختا کر بجهاز تندرستیش بو خستخانه مستشفیاتا پر آلیکاری کر وش در واقعی شاجی آلیکاری به امبولانس اگر هجمار گل کی پر روزیده به بای میلیونا پره امبولانس و عربیجی شاندن او عربیجی برادن عربی براد ایگش بو درمانا ایشات شتا جی باجار کی به باجار کی خرانه به و پشتی ویناجی خودی حرمه هر دماغ دریه آلیکاری ودبو نابرا باکور و روجاوای کردستانی ده وانجی آلیکاری ریده کرو خودی دردکتن لروجاوا حتی کونی گمه لقامپا نوروز و گرتن سیست کون
او الیکاری شهیوا سورا کردستانی بو پشتی ایری سر شنگالی درکت بو الیکار با قامپا نوروز ر به الیکاری که پر باش و نتنه قامپا نوروز ر به شنگالی بخورجی الیکاری کرد مجی وقت رخصنا روجاوا دریا مره ما او الیکاری کاری بو بگیان دا چای شنگالی نافن دامل بو هیوا سورا کردستانی براستی روجی جشن قربانی دان هف قیسمال فقیر و خزان او کسی بحاجت به خوارن روجا جشنی بو گوشت کردن تشکی نه هندکه تشکی پر گرام بهای آنا وی دما تالی دیجی پر عربه و تر شاندن برنج بو شکر بو چای بو حاجات جنابون جلی هندر بون ترمزی آوی بون امی بیشن چه تشتی هات خواستن گوپال بون او کرسی استندارا بون کسی گنا خوشی نکار بمشه پر بو آلیکار و وی روشا داویه دب کو الکوبانیجی خودی درکت پر آلیکاری کلزگین مروفاهیش کوبانیجی رشان و از باورم آلیکاریا وان تجاری نایش بیر کرن و ام گلکی جوان ممنونن و ام واسپاس دکن ام سرکفتنی جوا و کاری وارد خوازن و ام بیجن گرک هر کس وکی با سورا کردستانی بکش روش آواره و خودی المدرکه Heyvasora Kürdistan'ı Şengal'de ezilerle Kobanili göçmenlerin durumunu yerinde tespit etmek amacıyla Güney Kürdistan'a 5 kişiden oluşan bir heyet gönderdi. Süleymaniye, Hevler, Zuhok ve Zaho'da bulunan 5 göçmen kampında yapılan araştırmalar sonucunda Heyvasora Kürdistan'a temel yaşam ihtiyaçlarıyla giyim eşyalarından oluşan yardımda bulunma kararı aldı. Karar kapsamında Heyvasor heyeti 150.000 euro tutarında yardımda bulundu. Heyvasora Kürdistan'ın malbuy alikari atın. Se kesin amşan nevre mevcut genç kamp ayvana girtin. Yani tiştek mecbur perskirin tiştek te lazım on. Tiştek hacel kun buraya buat ema tiştek kumak kanun işte. Yani soze kiran mana da ama bu tiştek kam kanun Amerikan. Mana o kiriyana 3,500 karton. malzeme mekili. Düşülü peynir karton cilin, solun, gorana. أنا جمع كريم كنا ونا البينج كونتان بلد كان بكي زاق 1700 كارتون حوالي 500 كارتون 50 كارتون جل دعو که 125 كارتون جل 200 كارتون جي قارن كامپ سليماني دو كامپن لداره كامپ که کام 650 مالتیده 650 كارتون هم زمانه داره 42 karton am cılız var diyor. Karton kampa dünya ve Süleymaniye. Yani bana da 25 soba diyor. 5 karton cıl 6 karton ji Tora Kurdistan dikin وكون بينن أرزاق آنينا ونك جلو برجر آنينا هيفي كما هي أو منظمات ما أفري خراويها حموجي واكن هنك وضعي بنا برا شبر زبويا أمناوي إدارة بيجن إسباسيا هيفا صورا كردستان دكن وإسباسي ورا 2014 yılında tüm Kürdistan halkının umut kaynağı haline gelen Heyvasora Kürdistan'ı 2015 yılında da daha büyük bir çaba göstererek tüm imkanlarını Kobani, Şengal ve diğer yardıma muhtaç olan herkese seferber edecektir.